Dhainai yang mai sound pronunciation lamga aliu kem tiu kai. Azan wi cham din ne I language ga chkhon chalar ga research ka kambo mai khatle. Dhainai gu topic note to yang mai songwriters and singers vis-a-vis yang mai sound pronunciation tiu lamga dun ni zum kem tiu ni we. Yang mai gu phonology yang mai gu sound system lamga dun ni ju Parati ju consonant nai vowel lamga kem tiu ni. I foreign maladim tinga pliula komze dingkap lumabo haisira palam ba palam bame tidi I akhon alat apu ipula tiu tinga mazize pronounce yumabo sira wanglan of generation link maumirabo masai aligu unique tiu culture unique language unique features of a language haise kam ko bom irabu bame thainai aliu yamna dong kangdi tam tambu metro ga example call center corporates ga changam kam zinga so global language ne influence you global sound global language go sounds ne influence you za aliu yang la chutinga tim khenre ni bo pame ki zinga so sound lam ga pronunciation lam ga idun za khem tu kai khem tu ne hai ga songwriters and singers tu kan ne hai dong kang do khabram bara paliura society ga most influential people thurama tiusiba me mai dam dukang katam dukang di chelat se pronounce you zima bo tiusiba prema me tudi para thuza haim dukang ra paliu lui mahi nang king bam zenga so paliu kam outside mai thu mo kam ra bam zenga so haim dukang to address you din kai boy haim dukang to wadi lo khai labo paliu paliu haim dukang to wadi lo khai labo bamage palingo den sara paligu makum sibo creativity paligu rock wibo paligu talent habi ngi se appreciate is one me paligu dungkang na lui ga so lui sing pa khab zenga so masai chu khab zenga so ai liang mai lui ba me ti ba se di pi ga dun rom hai se ba me thainai liang mai phonology ti sai ti sang di za mambo ko topic ge ti di Parati is a consonant nai vowel lamga im him to tane. Toisai agu screen I say in the share to ne. Aliuliam consonant nai vowel fima of songa pisiga kanibna. International phonetic alphabets is called me. Have go chart ga sai consonant world languages ga consonant namak bambo consonant sound of ma is me. Aga 60 consonants bambo. Sigasu mostly language cut out of 60 consonants ga 20 consonant 24 for example English 24 consonants ba me asa diam ga 20 consonants ba me generally language ga 20 to 30 consonants no kya ti bang kam boy have go chart ga bang khang se language khaga adaudi bang kam boy I say language expert में दूँगा language नाम का research काम दूँगा have वो symbol किनुजा human speech sound है तो written form का represent your language have वो symbol है कम पर है मां बोई है consonant chart ते है इसने vowel chart ते है vowel sound vowel symbols vowel phonemes sindriu को मबमे है सुधी जो language दी out of 30 ga khang siam dong kang 5 khang siam dong kang 9 khang siam dong kang 4 to the political language ga bam new go se ka dalo ja ti thimpi wa ti boy yam go phonemes figure this side yam go lat ka consonant sound makai ba me vowel sound sera chro ba me having is a detail is fu ki ba I say yam dong kang go 20 consonant sound se detail is a zoom in kam lo figure consonant sound se detail the can lo ti se yi pa pa kane I got consonant sound then kais ba me I rival column se
IPA International Phonetic Alphabet was symbol a Patsali Vanasai Roman alphabet a Higasira Devanagari script Bidusui Meteme Bidusui Tibetan script Bidusui Sumugu Kolum Vasai example Highway Amatai Vasai remark Bamsai Tizo Highway Right Vasai consonant soundga Pa example Sara Pak Nyabagasai Ba Haibugu ba kun haisitu Roman alphabet ga aliu liam dungkang Roman letter tanzang so ba kun sine b kun kulu je represent way ba ti kun situ example sai ben what hang mablunga recently tingkum kriuma songa liang my Christian literature ne Bible ga v kun khai jaw ri haisiba mi lingbo dim tinga v kun ra aliu liam laga native sound ga high yudi b kun khai zbam tadi plamra di Roman script bam zenga so khai zbam tadi khon chira ba te pronounce chira boy va ti maju b sara amin ali nya se amin zong lips nya se ka kap mira boy tinu v khon dim tingra hai hang hu amin zong sina lips sina ndrib gu a hiu tu nya tor boy va ti ju hai bu differentiation va nai va gu difference sira adu English tuting adi my kinam khon kum ja chupal rabum mai hai ga se aliu bu sai kana da liang gu literature society mdong kang ne aliu vi kon thin ne is bam da de tibra we bu letter thambam sa ju thambam sulo tibam bi da di pronunciation guide hai si khaira ba thawi tu ma sara we ka pam no kang se English lang mu pa khaimira bam boy hai bu vi kon nya da thin ne ti bu sui than la ge ti bu sui Judy nya thmidi kha thmidi bukhonda ba ti we va ti mage ki sa li sira me ali native sound ga va se hai patli ba sai ta hai bukhon has the Roman letter t khon khulu ja represent we examples ne t stingy patli ba sai tha example ne thang patli ba sai da example sai din patli ba sai ka example sai na kak pasli basai kha example sara king pasli basai ga example sini gang jiwe pasli basai ma example sini mai pasli basai na example sini you pasli basai nga example sini ngau Pasli vasai ra examples in riang pasli vasai fa haibo fa khon haisitu aliu Roman script liam du kang thoi thin me liam gu written literature ga haibo go fa khon haisitu Roman alphabet ga f night p has kon jam je represent you me IPA International Phonetic Alphabet gara fa haise lentame PH has a Luntami. QD Roman alphabet got where you damn long think about Zaira. I F routed Honra fa PH routed Honra fa QA. Q Adu Dunkana Haikanya near Timbani is as a differentiate to that. Fa F has a verb Kumatinge, PH has a non Kumatinge Gatibu committee expert committee Mundukana, the same Hara link begin with me to Hoira. I F night PH Condra. Fa to represent user Khanya Jamza equally that's what me. But leave aside cha. Hypogo cha to Roman alphabet ga Juliam look on a CH generally 99% in the make Hang Siam on it. C chang 0 Nagalutin with me. Example side joy. Hypocon I say and you pronounce this subdinga church as a church spelling no momene. Church English Nugang the Alichu Chumaraboy. There is a program in our church, Tiraboy. There is a program in our church, Timage. Church, Tiraboy. English like Tiving I concept church, Tiraboy. Then Liang like Tiving I concept joy, cha, simple, cha, Tiway. But leave aside sa. And Roman alphabet I have concept to S. Master SH Hagai S Haitang Ta in apology.
hai bu kon kon yan represent chuwa me tudi English ga masai IPA gara S night H H as difference ka bambu symbol ka nya e tido na liam do kan thoi thing bam gara nya den cham ne hoi Christian literature m dong kang na thing sira H H sai dai chu lenga khai me hai se paligu machunra paligu emra paligu machunra tam tam bu bu gyak symbol differentiate chiraling kam bam ne ti da di hai bu khon H H kam bam da di aliu liang mala ka chu ting na wadaw di sha ti ze dimara bu e nya tham bam de suye khadu ne tham bam de suye ti dum bu khon ra sa simple sa ti ra boy ti se ali suye me hai remarks go column ga green color go column ga fisra sure shoe ti bu zai ga hai bu khon hai se aliu sai ti mara boy sai sang ti ra sono shang ti mage patli ga sai ja hai bu khon tu di aliu roman alphabet ga liang do kang thoi literature masa liu liang go literature ga za nai z nai z khon na thing ju zo me IPA ga bidi Roma English ku sound system ga bidi hai z nai j khon ga difference ka tam hajba me tida ali khon ra hai bu khon khon ya thim bam de su khon khon khatiro na thine ti bidi su ke no important points in ra za ti zatina boy za ti mara boy hai bu za nai ja hai se ka tam ba me last column ga fui sai aliu January ti zatin boy sisi to aliu liang laga dim tinga aliu zang ti mara ba me za ti tin sai the moment you articulate the sound za from beginning to end nugu vocal track ga se nugu vocal cord ga su oral cavity masai nasal cavity ga tinkai se obstruction disturbance ga mi ka de tinkai se ti jun jun ta ba me za ti tin tingara ka khat phibanga tingkai kana kambing muja hingpa bo ati siba ma yaknya go difference is ba me next ga sai ha example din sai aha next ga sai wa hai go wa kon to w hulu na liang go written literature ga representative ba me patli ga sai ya hai kon hai to roman alphabet ga liang do kang na y kon hulu representative ba me sai paknam ga sai la hai kon hai to di L kon representative ba me example sai you consonant ga fu sai consonant rok ba me example din sai ka a example din sai pen pasli ga sai e example din sai p pasli ga sai o example din sai pok pasli ga sai u example din sai alu tachrob go vowel sine hai to swa vowel ti we wi pe pi ma ga a go dun mu go short form ti rama a kum za tang ma go khon pe pe chang se ti bo aliu raw ting ga hai bo khon ai se hai bo khon ai se to a khon nai a khon khulu za represent ti we 90% a khon khulu za represent ti we ti khan se am lo gang example chilu kum raw ting ga che ui a khon hai bo za ong kam we ti generally cha thimbo hai se ba me hai sine vowel phonemes te sai liam go laga consonants ne makai ba me vowels ne chrok ba me to hoi sai hai ga singer dungkang liang mai singer dungkang mispronunciation chlu thing ba me ti se thinking len kane music khatnya hai ga songwriter dungkang di matara ba me pulina chlu ro khai bo lyrics sai se singer madung ben ga pi khai ma zonga pronunciation se chura bo ti je pli ting har ba me to hai bo music dung se na liu khon bam bidadi liu khon bam bidadi hai se na liu ni mo khai mar leng pi si khai wo khadi na liu tu lu khai lak bo lu ni ma bo bam ma ke ti di audience dung kang to pi si lu ra leng ti je example ti je kam len khai bo we to hoi sai cham ti bulam ga pronunciation se tang ma ge ti bulam ga in music se thoi e thinking len ne
Why say cham katiba ase hatu je pronounce kamra boy tibo lingane bi king lingane Why say saga have go pronunciation se tangmage tibolanga bi king lingane music hat sha tibo pronunciation se tangmage tibolanga bi lingale ne sa tiusen de tius pronounce lo tibo amzi tibo se ga tsuri ka musical lingane sing katib kon situ observe chulo Singbo, tiboy, shingbo, timazo. Sai patsilibga cha nai cha tibo concept yi elaborate chukani ye. I say speech articulatory organs dungi haga fui sare details will present no me. Abu Kazar hai pointer se tabama melingo mango masimake. Cha didn't something I have will leave the tip of the tongue has the blade of the tongue has the back of the tongue to it. I say Ali I say you I say I say Amingi. Hai go blade of the tongue I say cha didn't something Ali Yamla I say Hang Hai Aman Rilam alveolar ridge to it to Niaway. Didn't cha church you something as you computer have go back of the tongue masana have go blade of the tongue say hai heart padat silent pen element takai bi bu ju jiba me when I go difference I say fira bu me sim sai ka sai sha nai sha go difference hai abu pointer na lingo bam sunai ti meaning hai sne tip of the tongue hai sne blade of the tongue hai sne back of the tongue ti we will pronounce kan sub dinga hai li go position hai se sa ti sara hai ga khangla boy alveolar ridge hai ninga a hu go next ka ti the no sha ti so sara hai bu ali se heart palet ga ahag lampan ui lung lampan ui bi rawe sha didn't something ga men jong se some amen jong se somehow hai ba ku men jong ku mi rawe tin normal sara amen jong se waju ga kalima bo ti bo si ba me thai nai hai go video ga so ali go liang go native sound ga consonant makai ba me vowels sorok ba me ti blam ga mikhem ti ba mi ne Habu video go purpose I seen a mass on Odin Punja Aliu like fab thing up San Sia Chaza up with you like Punja pronounce your link Sibu awareness link educational purpose link Kamlen Kaiboy Liang my grammar Liang my sound system got tam was scholar in the community research comes by me foreigners in the community comes by me I've been come on thing nam varieties I choose boy slightly here and there tambo difference the no personate features and sound features ramai didi khakaba midadi 99% sira aligo khakam jubam raboy dana haibu video lamga consonant nai bawal lam gam him khamini tambo diphthong master sound detail lamga pasai kana bu video ga ali him chukla na kamne haibu video ga discuss yo ni ga nugu comment mo PC ni bam sai comment box ga PC ka link masai abu email ga to lam ka link PC ka ye king hai zenga su hadi haibu video ga le palu na fi ga zenga su thank you